प्रथम मास जानुआरी खाइबा आमे खिरिपुरी द्वितीय मास फेब्रुआरी चलिबा आमे थिरी तापरे आसे मार्च करिबा आमे नाच तापरे आसे एप्रिल करिबा नाही आमे भूल तापरे आसे मई पढ़िबा आमे साथी होई तापरे आसे जून पाउजी बाजै छुन छुन तापरे आसे जुलाई आमे समस्ते भौणी भाई तापरे आसे अगस्त काहा मने आमे देबानी कष्ट तापरे आसे सेप्टेम्बर चलिबा नाही तर तापरे आसे अक्टोबर रागरे हेबानी गर तापरे आसे नभेम्बर झरणा बहे झर